COVID-19 nattaba atopa anabasing layeng ninglaba su miyamna hospital chatpada chingnaba fauna rakpana khudong chadaba kaya mayoknari adubo sigumba tanja sida khwaidagi faba thaurang ama oriba state telemedicine amadi teleconsultation samna e-sanjeevani haina khangnariba online gi khuthangda ana layengbagi thaurang asi manipur gi miyamna ikhang khangnadabagum tauri hiramasida pautamama अनाब मियोइसिंगना मसागी मयुमदा लैना अना लायंगी खुदोंचाबा पीनेबगी पांडमदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना नेशनल टेलीकंसल्टेशन सर्विस ओइना ई संजीवनी ओपीडी हौदोखिबनी मणिपुर दसु हौखिबो अगस्त 23 मतम अदुगी हेल्थ मिनिस्टर ना थौरांग असि हौदोखि अदुबु थौरांग असि मियोइ खरा खकनतना अयामबना खंगनद्री I know you bus RIMS hospital ni mafam asida ko OPD yang mamiyoy kaya masu COVID-19 gi pandemic marakta ko gi signal basu singnana nung nang ba faul basu fauna ko gi ana lai ba kaya malai da ana ba yang balak pibra lakya bani ai e sanjeevani nama tabibra masi ta je di hoje e sanjeevani have se ko gi online da ana ba yang bagi application ni masi mobile phone dagi na to computer dagi yum da leina ana ba yang na ba कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तारे फ्री है तारे मसी अमुकते तादी अदुबो तादी तारो मनी अखोई न मसीदा अखोई अवेयरनेस ओइदबगी वफम ओइरमनी खाली ई संजीवनी जान ताबीर ताजद्री अदुई मता नॉलेज ते लगमता लैतामिना आई गाजर दai de adugi de kamta khanjadr दम खुदोंग चाबा कना तो खुदोंग चागदबो ओरगदि दम लौगे न खल्ले मसी हौजिंग असि खंगबनीना ऑनलाइन द मसीदा खोइना अखोई अनाबा सिंगसे मसी अखोई येंगे न खल्ले ई संजीवनी की खुदोंचाबा लौनबगीदमक मियामना सिजनरिबा स्मार्टफोन की गूगल प्ले स्टोर दगी ई संजीवनी ओपीडी हाइरिबा एप्लीकेशन असि इंस्टॉल तब मथौ तारी नत्रगा कंप्यूटर अमसुंग लैपटॉप न सिंग सिजनरगा येंबसु यारी अनाबा लायंगनबगीदमक अहानमदा एप्लीकेशन असिदा चंगलगा रजिस्ट्रेशन तौदुना टोकन नंबर अमा लौरगा ऑडियो विजुअल याउना ऑनलाइन की खुथांगदा डॉक्टर गा उनदुना लायंगदबनी Ayo, ayo. Ai je kero ai bi zen nupi ne ba. Nuai tau da ayo. Makuk ngawi na pham da du jik tu ma gale ba man hana de jo. Samai makuk ngawi ko li ji khar hai ga le. Mamang su guli bi je ba kun tu na chok ba. Guli du ka de jik tu pham chale guli du ma bi je ro nu ngai ka. Nu mai ji kamai to. Ngawi ji du khar. Toi ne ne de dum ani ahum lati mamang de thena ka ne samai ko ngawi. ऑडियो विजुअल हाइबदी ऑनलाइन दा सक उनदुना वारी साबगी खुदोंचाबा सिने हारिबा खुदोंचाबा असि सिजनरगा अना लायोंगी मतांगदा पेशेंट अमदी डॉक्टर निंथिना तानारबा तुंगदा पेशेंट अदुना चागदबा हिदाक लंथकसिंग अमदी करी करंबा टेस्ट तौबा मथौ ताबगे हाइबना चिंगबसु हारिबा एप्लीकेशन असि खुथांगदा पेशेंट दा खंगलकनी लोनेना पेशेंट अदुना मखा ताना महाकना येंगलिबा डॉक्टर अदुगा तानाबगी खुदोंचाबसु लैरि हिदाक खरदी चासे अदुगा अल्ट्रासाउंड अमा दरकार लेबदि याय हानगी रिपोर्ट तो लेबिरगदि फाइल थाबिरो अदु नुंगदो कयाम चावि खोले हाफेट दम येंजगे हाना अल्ट्रासाउंड लौगिबगी रिपोर्ट तो निमितरानि मुक्ति चाबिरो हिदाक से आइगी डॉक्टर मंजू न थोपिरंगनी दना अदु दम सेलेक्ट तौरगा मथंग कॉल तौरकपदा कंटिन्यू तौनबा आई थाजरके हिदाक के सुम पाइबियो हुजि मरुइना तौदोइसे याम तौजि अवेयरनेस से खितंग वाटपा माले हाइदि मरुइना येंगगुचुगो डॉक्टर कमाइना प्रिस्क्रिप्शन जी थारकदोइनो हिदाक तो ममिंग इजहोगे कायना हाइबो आइना अदुदि केचु वारोनु पेशेंट प्रोफाइल एनम यावबनी ई संजीवनी के कनोजुदा पेशेंट प्रोफाइल चंगगा मोबाइल नंबर तो मेजलगा ओटीपी जनरेट तगा ई प्रिस्क्रिप्शन हाइना मलेरंगनी अदुदा दुम येंबा यानेना अदाइना हाइबिरगा मोइसे ई प्रिस्क्रिप्शन जी मोइना ची तोकजाबनी ई संजीवनी की मनुंग चन्ना लायेंगनबा मणिपुर की ओइना डॉक्टर 482 रजिस्टर तौदुना लेरी ममांगदा जनरल ओपीडी खक लेरमलबसु हौजिक्ति स्पेशलिटी ओपीडी हापसिनुना तोंगान तोंगानबा अना लायेंग तथरी सर्जरी पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक न चिंगबा तोंगान तोंगानबा स्पेशलिटी ओपीडी सिंग करम मतमदा ताबगे हाइबदुसु ई संजीवनी की एप्लीकेशन असिदा पुंगफम गलोने याउरी
e-sanjeevani matengna yumda leina anaba layeng khraba miyoi amana thorang asi kanabasing impact news ta phongdorakhi khoi phone na wari sanajara kanda aina aigi problem sing haijaraga sumba aina nuai tabadu khoi hida langthar aduma ibiraktana layeng gi khudong chaba ma hamjedana aduma ai nuai jayena ai hachang da penjaba aduma phawi national gi oiba anauba online platform oibagi mathakta india pumbagi miyoi lising kayana sizinaba oibana miyamna marakta line fangdabi khudong chadaba kaya leibana layeng ninglabasu layeng phangdabi wafam kharasu leiri video yaubunina camera tawrakanda hostel yengmagumna ya ka thu khanau ka thu khuting thu phongdu yenge adu mayam sokoi haiba tools mayam sijane magi ahansing oidagadi nahamana mateng pangma change e-sanjeevani opd.in changmakanda khudong chabada bakha chadum thengnari khoi hajik lejariba platform asi koigi national platform oiba sida mohali hena company amada government of india na authorized tawraga india pumba yuna run toba platform oibani system jida server sing se kara log koi jam chapta ko khara yaw khoi oinadi patient changa gadi koi system sinadi koi doctor sing gi awat padi koi lehandi aje khoi thengnari ba awat pase ngasagi patient na hamagi token generate to bose se kitang hoida tappa adi download to bose kitang haitaba sida saina oidi yamdi kanaraga yamna ninghan nari ji kamai to da ngasi makju patient ko mathoi res tawre aduga tare khatane consent tawrise kano to je moigi important jiki link se eta down chalai ba miyam gi oiba afaba policy ma afaba scheme ma sema matamda hariba scheme adugi kanabasing khudong sabasing adu miyam da ningthina phangba ngamdrabadi hariba scheme adubu hariba policy dubu semu bugi kanaba leiroi maram masina manipur gi miyam da teleconsultation service haibasi karino e-sanjeevani haibasi karino haibasi ningthina khangan bugi tangai fadu baman leire nakal amaromda hariba consultation service asi phangnabagi damakta miyamna honarakpada leiriba technically oiba nungaitaba khara asisu mailenabasingna athu matamda miyeng changbagi tangai fadaba leire camera person l kabigalone na paromjari bai khetrimayum premsan impact news imphal